Ijen ngan kami reporter sepang hau tat kumba chumi tat kumba chimini ngan keren hau sngumere nganan udj jangan cakap unpau jumpi finguji banga jobnya bre ina pedang kayong stum hau te watla kata makna akwa aba kini gipat kibendini ne Mawphanlur ja kini akibeni asngum bahade benta kayong de benta kames ya New ta snap ngajar jom rendan mga pizza ji nga mga Tdem isto renga idasni nga araban jom ula ya elam bchkan jo tamukra di benta ina rong eta tasga ita chwa nang tamukna yin haya hypen ki jinni je de Mawphanlur jo tamki jinni sekanang ta pengoy ne mangu ngako baru kini yang lem English ngan nan wang ayen ngachelu ne warga siu bah volunteer yang ulem bah hau moy ne mangoy ne chunu ne ka left fi chunu terus ne dong tapi kuat baru nanya tu kuat are you ready to go to the left and then 8 step. Are you ready to go to the right? Make some noise for Mawphanlur. Okay, here we fucking go.
volunteer subay ladaki don hai. Get your hands up, get your hands up, get your hands up. You like your
Mawphanlur! Make some noise! Louder! Let's go, Lagi dia on the way, but we move to the left, move to the right, move to the left, to the right. I be listen. Are you ready, Mawphanlur? Are you ready? Louder! Louder! Terus ngap kain kayong kerpat namar bahana kian gikinjeng melar terana giko aban eng left ijala abun berubah ki kerpat lot bantem hayong cici tengah kublai ngakan review man pernah yang cicang akan jiure poster yang mau tengah cukup pada kublai ngan om majari yang kecil mau pundur ngatom kelum de bentar kini baru kami dipaj ba iba la kemen ini benteng semua bahaya tahu sekian tunai tadi bentar yang fi ngakawan kublai jibun bayin tem muslim ko ban ya chat long ba kapor ka chara hari wot lah kata mau kenang pensapkan singan tem ngastat kau yang ruwe hadon kita EU and soon arta demon dari di chat DJ sekawal kan ini yang ruwe you say one day you leave this world behind so live a life you will my father told me slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live younger days. You ready to shake him up? Lay on the face. You say what? Remember, my father. These are the nights that never dies. Come on, get your hands up, get your hands up, get your hands up.
Get your hands up, get your hands up, come on. Mawphanlur. 1, 2, 1, 2, 3, go. One more time, I need you now by my side. It tears me up and you tear me down. Here we jump up, and we repeat. Just take a ride. Get your hands up, get your fucking hands up. One, two, fucking go. Kembali pun Yunten Fiong Riut Sunja Arta Gini itu. Tadi minta baju kepada yang sound